سر پرسگریکا مامۆستایان لە کامپا دارەشەکرانە مێ ڕاوەستن مە میڤەنداریە مامۆستا خالد ji kampa daraşekranê kiriye mamosta Xalid dem baş eger tu bêhtir ji me re behs bikî kêşa û pirsgirêkên we çi ne ew kêşa we çawa gihandin Dr. Abdulhekîm Beşar. Êvar baş rêz û silav spasiya qenata Kanala Arg dikin û bi rastî û karmendê wê gilî û gazind û nexweşiyê beraber her de dişkînê û digihînê em spasiya we dikin. Bi rastî jî prosa xwendinê proseka gelekî giring e li başûrê Kurdistanê ji penabera re proseka ji nan û ji xwarinê û ji her tiştî giringtir e bi rastî. Ew kêşa ha dest pê kir ku munezematên navdewletî çi UNICEF çi UNESCO hinek alîkarî digihana mamosteyan wekû hewkarî wekû alîkarî digihana ewana qut kir. UNICEF ev 2 sala qutkirî û UNESCO jî ew sanewî bi xwe digirt sefê polê 10 heta 12 bi xwe digirt ew ê jî qut kir ew alîkarî ji mamosteyan qut kiriye. Mamoste jî bi rastî ew hêviya alîkarîkê li hêviya layanekî mane ku watebenî bikin bêjin eva hûn mamostena ev eqûdên wana yan hûn wane bêjin ji ber ew jî vegerine li ser dewama xwe û ser xwendina xwe û telebe jî vegirine dewamê xwe. Hejmara we çend e mamosta Xalid? Belê. Hejmara mamosteyan hejmara xwedekaran çend e? Mekteba belê. Mektebê me ji bexçê zaroka heye, rewza heye heta ابتدائي واعدادي وثانوي جي الكمال كامبي دار شكران هيا هجمارا زاروكا تقريبا نزيكا 3900 مندال حتى 3500 كتابي وخندوان هيا هجمارا او ماموستيان جي او ماموستيان عقدي ومنظمات رهب او اريكاري داوا نزيكا 103 حتى 135 ماموستهان باشه. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار چ ژوارە گوت یعنی ئەف پرسگەرێک وێ چاوە وەرە چارەسەرکردن؟ بەڵێ ئەم سپاسیا جەنابێ دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دەکەن بۆ ئالیکی لە حالێ خۆوەکە گوتی نەوەک سیاسی هەبوو و جودای وێژی جواتێک چەند ئەولیا ئەمور بوون چەند مامۆستا بوون ئەو ژی وەکو کۆمیتەکێ بوون بە جەنابێ دکتۆرە دار خستن سەر کێشەیە مامۆستەیان براستی دکتور چند نقطه گوتنا مگهان نما انه افکاری ها بویا بوا او کاری بوینجی هم جالیه دکتور و هم جالیه پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و هم جالیه انجمن اجتماعی کردی و ممثلیا والویری و عالیه خو مگهان دیا هر لایاکی لکردستانی چه عالیه وزارت پرورده چه عالیه مکتبه دیوان سروکاتیه سروک وزیر کردستانی و ما مناقشه بواره کریه چند خاله ندیجی هبون پنابرا لی خاله هری گرن ما پروسا خوندنه و ماموسته و طلبه بواره مناقشه کریه ام جی نیزیک گوتنا ما ام برسویل و فگرین داوین جالی خوبه جی دکتور بله کرم که بردام که بله جالی خوبه جناب دکتور از دنگی خو از دچمو از شومه جی بریان هاجی مگهان دیا آلینا دولتی لی از جاری دیجی دبگرما جوات خو از دنگی و دنگی حقوقی پنابرا سبکهن ما هر آلی کی چه اتحاد اروپی به چه دولت صندوق دعم الخليج به چه امریکی بن از دنگی و گازن دیوا از بهنموا تعتبر عالی کیوا جگر اپوزیسیونا سروک اپوزیسیونا سوریا و عالی کیوا عالی انجمن اجتماعی کردی و کار دکن و جوات و جدا هن الولات غربی ئەم ژی بهێڤینە مامۆستا خالد کو پرسگەرێکن وا کێشەیان وا وەرن چارەسەرکردن و جارێک دەن پرۆسەیە خوێندنê li kampan
دەست پێ بکە گەلک سپاس ji بۆ مامۆستا خالت ji kampa dara şikranê tu me re bû gelek spas ji bo beşdarbûnata.